Perlu bay minta sajisin ngapa yang sebahai pi hak ane ke channel banik blog. Di ngaku apa kan ketuk ane kendian di kumba pelatip minta ke Christmas kala jan poi. Di ngaku apa kan komne. Lada ka Daniel da ka like sai komen pi perlok. Yo les yang ala pakla yo les yang akan pakla sai komen pi perlok. Namar banga keren bay jak jin shisha. Del da pi ong baka Daniel da pi baka like ne biang bay da pi ben yang aro biang bay ngam ngam sumi namar banga keren jin shisha kumbangala. Yo I kumbangala. Yo iya gibe kumta keren ngam ya keno epi baro ki cenderang hasil ne ki tegesi ngam keno epi baro ala keren upaya kata ngakeren betang tu kat ne ya gini gi bangala yo iya empat ki babun hero ki balong kumta hak por Christmas skap ya kan keren perlo baro pi tip namar balade gani ki por kini ki por Christmas hari ni ki por New Year lane hari ni ki por ki pakemen ki pasubha yangi ki por ki pakemen yangi ki paiba kum gi kun Kristan gi bi e jumblay bunsin kawanja kumne ha gi long ying Kristan ha kapor Christmas ki adik kiat ki adik kho rang ta ki bo a ki pun kulmar ya kisnong ka thau ki sho hang tu ki adat hang tu ki currency apa sdong pa thau sharum shaneng ki ha kapor ni ya ru kumju Hakapor ni yaro kumju ki adik khor ki lek kemen ki penjam daw wios nem thamai banwan hai jaka bosem thamai ulong usnem basuk ban kemen Henry penban ukalalong usnem basniu tam kan ya ki Singapore namar bagila penjam daw lupa te yudus nem banwan kumno syun bha tapi nga keren jisha lada pi ben toya ben lada pi kho toya kho lada pi komen gi bat si ne ki ba ngam kuslai toya komen namar banga keren jisha namar bunsin hi hagapor new year hagapor new year hagapor Christmas pi di kiat pi pen kulmar ya galong ying galong sem jung pi hi pi sho pi dat ya galok katnga ga jung pi hi bat kini ki samlaru ki sho para samlah tu ki kerdem ki rawai ki ratari sharum shaneng ki krense mapok mapak nga mhunra bunsin he ki paiba ki bala thia bapli hagi spau hagi khatwe khat arbaje lai beje sabje ki benang thia shu namar balai sharum shaneng ki don gi bri batim si timsang namar ka pawar jung kiat kalong ka isher kai namar batu ka de ka suit number 1 adong chadong ka babala ru ban penyap ka ju ka por ka bala ru ban susi ka ju ka por habade ka ta si kha jung Jesu Christ unang penim la kha jungi ngi pat ngi khawai ngi dik kiat tapi ngi khawai ngi dik kiat adon katu kane jinong belan nong we ki balik belas long ki nong kendong hana ong halo perlok haga arpu sau tarikal dam wen snong penra khori ngali skutar khori yuli ta khorban di ha per Christmas me hana tanga tapi lala pujing bakla namar ba ki phara kiat ipi tu perlok snong ne pi enda lapoi haying hana ken ip sai pi ngam tau snem em la dai phara ngam ra syura tamar bang latip umjulong ra namar bagade sing khajung sik Jesu Christ long hapani khawai ndak bedi kiat dak bedi khor don re kata festival jung Jesu Christ kata tamasa jung Jesu Christ kata jingar khayau Jesu Christ kata sing khajung u tau nong penim la khajungi kadon tambangi pat de ni le kumno ni dik kiat ni khawai ni enjoy hana syat bu ai bunsin hagi por Christmas kade kata Christmas kade kata jingar khaya Jesu Christ kade kata jing kemen yangi ki kunjung blai kun Kristan Henry mentapat da man lagi long ying kini ki shenrang kila don be syarut syakir kila dik kiat endala poy ying pat antu em kila pen kelumar ya galong ying long sem kila syok ya kemi ya galok chungki bad lagi kun ki dom ki bitar tapi kila kala bahamata ngamong re lada philik belat lada philik bela em lada phiyai be halti bade omle lera namar bal da phibela philik thit yai ti janjing phi jukti jung phi jikat jing phi namar bal de ha ni por khriat philik thit igata omle le phi thit do omle le bania bam shing hisem shikun shikure mang tu shi tengah shilok phi bam subha hang tu omle le kata ble umju ongra nga ong ya tang ya gitu ge breu ti ba dikyat ha ka singi kha jong Jesu Christ kanero bonsen kawanja hapo kalong ying Kristan ke jongihi yangi Kristan hi tip uni kusut long wile persya yangi Kristan hi
udung rak ya ketika mensim ya ketika donut kejongi uang le ya kata di memang di lambar berde perniar me di lambar berde per Christmas ke sing kajung sikru Yesus Kristus nong penim kajung me di dakyat tame uang komta tuju tuksitan utuk sut rak pre don jung pi am sim jung pi open kelas yak basniu